Dolai hangkor Ambassa Sudiram para amsayo thangi iri kutung bagwikha Tipra Bwrwi Bodol Society obhai tangbutang no nugui Swrangchati MLA Chittaranjan Debroma tei obo simia o amsani lama hamya sramani bagui sam war order onkhorjak balukha phiaba tamni bagui lama snamjaya kasawi tong sumoti saka MLA Chittaranjan Debroma Tipra Bwrwi Society ni luko hamgaini samung khainai borom gonangjak monjo debroma bini society ni bisingti kwbangma chubachuni yak pholoknai kwrwi bigra chrairokno porithani bo chubanai hwnirok bo kok narkha tei financialo hamya chayaro ngoi tongkhake society ni bwkhaktwi chubanai hwnibo kok rwkha Hai Swrangchati TV channel norlui tongo ang Susila Deborma singtini faisok baika dolai hangkorni Ambassani Sudiram parawo Phiaba kok bai simisi klaisa kaisung Sudiram parawo kok simisi klaisa dolai Ambassa Phiaba oro faisok baina ni Ambassa bai bosok kilometer rongno takho Ambassa bai oro 22 kilometer Obhai nongnai 20 25 22 omahai kilometer nai chung faisok baika ekai jotor slai tongthongmani kok tai khasrangmani kok faijak chini borong gonang sar Ambassani MLA sar Chittaranjan Deborma kaisung sar bai kok salainai sar bai yango omahai jaga rogo borok mongsasak samung kaham khainani ba samung kaham nainani ba lukurongni khobor nanan bagene phaikana जों wansugo hongkai जों ulo kok sawai khnari nai chini bangni bisingtui manjoi tungni Swrangchati TV channel bai abono o dolai tuimani tuichuk iko thasingo sai khnari mani norongo chini bangpleni bisingtui nor nubai mankhana abono dolai tuima ni tuichuk oroni simino surungo dolai tuima hnai abono dholai ni salayo dholai ni busu bobo balai kutung jajako Ambassa thang nugo kotorma salema kotorma komolpuro kotorma sini bukuk silama obo dholai bumung pharlai tongkha oroni sekangni bumung hingkai delwai bung phana phaljaknang thong Tripura sarkar tribal welfare minister thani sini kobok bung delwai mangsinai delwai joto se delwai hindu buitau bu delwai hindu bangla be biango dholai thanga dholai ni ba kono meaning khana bure yang ka kare Kat ma khub live ni obona success neta ngoni om bisa ko ye ni me phaya kumloro kun MLA ro phaya ko na kun neta phon si phaya ko MLA no kare tangpa ya para bom ti no sung no fast rango choli kisari kutung bagoi o amchaini srai rokno trangai bahai ke lekha srungai bongni buskangni thinango borongno borok salamai man teo parani sikla rongno trangai yakni samung training rogrui bongno samungni kaisa lama phunungnani hanai tini chungo jaga phailemani tei logiri kutung tubui chung phailejak Tipra Bwrwi Society ni ngai gai o amjaini 47 Ambassani MLA borom gonang chini MLA boro phaijak tini gai belai khaino tini parao phaioi tamhnai to tongthoka khabuyokha omti haijagao tabukbo tuini karenni kuno borongno rajagya kuno neta MLA ba nini amchaini neta rok phono se o jagao khoroksa phono phaya school kaisa tongo gai o schoolo class 5 jora aboni bagino tini ang norung lukurongni thani koina musungo class 6 ni simi chini bwrwi bwsarokno jong Tripura Adivasi Mohila Samiti ni NGO chini Anurupa Deborma Mukherjee bini bumui kaisa progati bo school tongo ajaga jeng class 6 to 10 free school tei free hostel o jeng borongno kaham lekha srungnani jeng borongno sujog rui tongo aboni bagino norongni amchaini tei joto dofani lukurongno je kwrwi bwsarok sugya porina musungo mapuri amti haino lukurong thani koimu borongno chini Anurupa Academy o hodi jeng class 6 ni simi 10 aro borongno lekha srungai borongno Agartala bo thayo madam abo abo hongkai progati school ni thik ulta digi
आजागाव चिनि स्कुल काम हस्टेल आजागानो कन्टेक्ट जाबाय खायने मेडाम आबो डाइरेक्ट त्रिपुरा आदिबासी महिला समिति बायनो नरक जगाजग खायमानो प्रति बছर न जों आजागाव बत्ति त्रांगो बत्तिनि बागै स्राय रकनि जे बंनि टिसि रक नांनाय टिसिनि लगे बंनि बैंक एकाउन्ट ते बंनि एसटी सार्टिफिकेट नांनाय गा आबो सह खायनाय जों आजागाव बंनो बत्ति खायै गाहाम लेखा फोरोंनानै बरं आरज जागौ बस क्लास दुतै दंनाय मेडाम क्लास 6 नि सिमी क्लास 10 ते आजागाव तालो वाइसा बरंनो डाक्टर रक नायै डाक्टर नि चेकआप रक नायो डाक्टर फायनाय तालो वाइसा फायै बरंनि थै कम रक मेलेरिया रक नि जे बेमार दंमानि आब्रक जतनो नायै बरंनो आजागा गाहाम दंनानै बेबस्था खायरे जागोता ओंखाय सुदाबुया ताबुक चिनि दुर्गा चौधरी पाराव कायसा त्रिपुरा आदिबासी महिला समिति न कायसा नक तंग जागा तंग आजागाव जों ताबुक ट्रेनिं नि बागै उइभिं ओंखाय बिउटिशियान बेकारि इलेक्ट्रिशियान नि मोबाइल रिपेयारिं नि स्कुटी रिपेयारिं साइकेल रिपेयारिं नाथाय गोबांमा आमति हाय सोलोंमुंनि कायसा ट्रेनिं जों रोरानानि बागै ताबुक प्रोजेक्ट जों खालाय दंग आबो बादेबो जनशिक्षा संस्थान सामलि बाजाराव आरो हायनो स्किल डेभलपमेन्ट नि बागै गोबांमा जोंनि एनजिअ नि बिसिंतै ट्रेनिं 6 मासनि 3 मासनि आमति हायके रुइ बरक पाराव थांगै आमजायाव थांगै बरंनि जे इनकाम खायनायनि लामानो फुवारै रजाक दंग फायदि जतनो आदिबासी महिला समिति मै गोरोंदि तै कायसा दंग आमानि खुरि आजागा खाय गोबांमा जोंनि बुरै बोसारक सातक पिटक खायजाक गोबांमा बुरै रक दंना जागा गोरै जाना जागा गोरै आमति हायरंनो बतनो 3 बोसोरनि बागै आ तंमानि जराव बरंनोबो आमति हायनो ट्रेनिं रुइ याकुंगो बासानानि साक साक याकुंगो बासा इनकाम खायनायनि लामारक रजागै दंग ओंखाय फायदि जों जोंनि आमचायनि बररकनो जों जे किसा सिजाकनो बररक जोंनि दफानो जों किसाया हंगाय बरक तेब गोलोंनाय बरक गोलोखा आवो जोंनि दफा गोलोखा जोंनि त्रिपुरा हा गोलोखा जोंनि त्रिपुरा हा गोलोखा माने जोंनि भारत हा गोलोखा आबुनि बागै आं जतनो कयो फायदि जों जतनो खाबाकसाङै जबा लायै खरकसा बाय खरकसा हामजाग लागै लायै गोरों लायै जों जबा लायै आमति हाय आमचायनि बरंनो जों तुबै मानो सेमानो जों रिबांना थांगै खगेन्द्र रुवाजा पारानि बुरै बोसा 6 जन दुमासरानि आयां कान्चनपुरनि गोबांमा जाय बोसारंनो तुबै ताबो बरक लेखा सोलोंबाय दंग गाय चिनि त्रिपुरा बुरै ससाइटिबो बरक बाय गोरोङैनो जों सामुंखायो त्रिपुरा बुरै ससाइटिनि नायमुंखायाबोनो जों रिबांना थांना सिमिया आरो आमचायनि ज्रायरंनो तुबै बाहायके जों गाहाम लेखा फोरोङै बरंनो बरक खाय याकुंगो बाजारि रहरमान आबोनो चिनि नायमुं मेडाम ने सिनि मुंगाय त्रिपुरा बुरै ससाइटि नि आं त्रिपुरा बुरै ससाइटि ओ खरकसा मेम्बार नगै सामुं तांगो आनि बुंखाय मनजोदे बर्मा जतनो हामबाय खुलुमबाय मेडाम नर्मतिनि जे तांबो तां नाहार माने के आरो किस कग्रक सामान खा के पुरा तो कक खना बायलियासं के तांबो तां न तुये जे आरो कक जार माने तिसे सबाय शुक्र गय साग्रा खुलुमबाय ख्या जत लुकुरकनो तिनि जों आम्बासानि बिसिंग गुरुदन बिसि नि आन्दारनो सुदिराम पाराव फायलाय मानि आम्बासानि सिमी 22 किलोमीटर बिसिं ते हापुंनि सिमी 700 फीट दलाव आनमन बागै आमन बागै तिनि ताखक बुंसु पक्थांगा खगेन्द्र रुवाजानि कटिन्द्र न बेलायखे न हामबाय बबाय गोरोंलाय मानि बिसिंतिनो तिनि अपाराव जों सकपायो ओंगाय कटिन्द्रनि बागै याफा खरब कटिन्द्र बायदे बसो हामजाक मानि बागैनो ब खगेन्द्रनि तिनि अजागाव फाय सकपायजाक सिखांनो फाय सकपायजाक ओंगाय आमतिखायनो जों खरकसा बाय खरकसा गोरोंलायखायनो खरकसा बाय खरकसा सुबालायखायनो जों आमति हायतेबो सामुं रक जों थांनाय आबुन बागैनो तिनि अरा सकपायका ओंगाय पुइलानो आं चिनि अरनि आमचायनि बररकनो सानाय नरक ब चिनि अ आम्बासानि एमएलए न फर्स्ट टाइम अबनो नुखाना पुइला अबन नुखाना आगिरगो जागा चिनि आमचायनि जे नेतारक फायका आं सिया पियाबा तिनि बुरै ससाइटिनि बिसिंतै सारनबो पाइपलाया हामबाय ब चिनि अ प्रग्राम फाइनानि कबक मानि उलो फाइनानि गसिमा बागै हामबाय आम बागै सारनो बागै ब वैसा जों याफा खरबलायनाय थैमानि बागै हाय हायनो हाय आं हामबाय रुवा चिनि ताखु खरकसा सजल
Daborma bobo social worker bono bo paiplaya hambai tinio jagao cinio di bagmani jagao paimani bagai te cinio amchaini no takho Raju Chandra Riang bobo khoroksa social worker bono paiplaya hambai